Fil-qorti Vince Muscat żvela kif fl-2014 u flimkien ma' George De Giorgio kienu saqu lejn Portomazzo sabiex De Giorgio jiltaqa' mal-eks Ministru Laburista Chris Cardona. Dan sabiex jippjanaw jiddiskutu l-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, qtil li kellu jiswa 150,000 euro. Dan qalu l-koħu stess meta tlieta wara nofsinhar xed fil-qorti fil-każ li nfetaħ mill-familja ta' Daphne Caruana Galizia għad-danni fejn ix-xut ikkonferma li dan l-episodju seħħ 3 snin qabel il-qtil tal-ġurnalista fil-Bidnija. Preżentament Vince Muscat qiegħed jiskonta l-pena ta' 15-il sena ħabs wara li ammetta li qatel il-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Peress li Muscat ammetta r-reati kollha konnessi ma' dan il-każ, huwa ma natax il-pina massima dik ta' omor il-ħabs, iżda jingħata pina mnaqsa. Quddiem l-imħallef Anna Felice Vince Muscat ta' dettalji dwar l-allegat pjan ta' De Giorgio u Cardona fl-2014 sabiex jeħilsu minn Daphne Caruana Galizia. Pjan li skont il-koħu kien immexxi mill-eks Ministru tal-Ekonomija nnifsu u li kien jinvolvi wkoll lil George De Giorgio. Vince Muscat qal li kif kienu fit-triq lejn Portomazzo, De Giorgio żvela li fil-laqa ma' Chris Cardona huma kienu se jiddiskutu l-prezz ta' ħajjet Caruana Galizia. Il-koħu kompla billi qal li hu qatt ma ntaqa' ma' Cardona, iżda George De Giorgio konfermalu kemm il-darba li l-150,000 euro kienu se jiġu minn għandu. Fix-xhieda tiegħu Muscat qal ukoll li l-avukat David Gatt, ex-partner ma' Cardona, kien iżur it-tinda tal-patata fil-Marsa ta' Spiss u hemmhekk kien jintefa' jixrob ma' De Giorgio. Brabta mal-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, Muscat iddeskriva lil Gatt bħala essenzar. L-avukati Joseph Zammit Maple, Peter Caruana Galizia, Yves Borg Costanzi u Matthew Kutajjar deru għal-familja Caruana Galizia, fil-waqt li l-avukat Daniel Attard assista lil Vince Muscat.